Kublai yapi baro kinong kersan jong jubilan Divine Esports Organization mantaka tayo ngawan rakyat piki kubor keleng kari berkepertihi baro kawai hakabai de berke esports berke gaming. Dengan kum cumban pentip yapi kinong page sashisin manaka liang jubilan Divine Esports nadu nang ni syakman haman lakas ni sajan inwara kubor hakabai de bad ke esports rengkat bagi gaming kibajia keleng kepertihi naga benta banwan rakyat piki kinong page bagi baju i hakabai de berke esports. Teningkong ki kubar mantaka tayo bawan ra syapi kinong page barokot ngin wara i kubar ka bayday bat ka jingjia hapo jong ka Esports World Cup 2026 ka balong Paris. Mantaka tayo haga bayday bat ka game chess. Magnus Carlsen ulara ya ka 6 ladu haga bayday bat ka chess hapo jong ka EWC ka balong hapo Paris mantaka snam bat ulara ru ka prize pool hadu 2.39 crores R.9 crore per lok. Piso tu ka gaming esports wat haga bayday bat ka chess Piosgo ke prize pool du kalong ngabahe bat kai ke basu tenat bhai ni kubor kalong ba Magnus Carlsen hakan ni ke tournament hi nalu basdang hadu bakut 4 rem shit game ru kata de gawe ni ke kam ka ba ule consistent ma bat uras dan ya kata ke prize pool na kaliang jong i ka kubor ka baar ke badena po EWC 2026 haga bade ka game track mania u player jong ga Godlike ka we ni ke club ka badena po kari India player bakarteng ustaf ulapoi syakawi 4 round hakabedai berka playoff kabal unya keni nakabanta barung syaka final ban nakali ka jong un sel kai haka ar tarik manta ubnai agas ban ngikerman scam nakali ka jong un sara ya ka thong ban wara burom nakabanta kari India jong hi barokawai bar kumju hiru nakabanta jong pikin nong pet hakabedai barka esports barki baju kersan ya ka esports hiru kumju kum kiriu i hakabedai barki games ke ba PL kai haka esports le se pi kwa bantib na preng ki wiki news pada hakabede bat manu ba khampau nam tam haperthai habede bet games manta haka EWC manta husnam arajar arpun riu balong apo Paris sashisin ngawan ra syapi hakabede bat ba bon tam kinong pej bat kinong kersan ya ki games ka games ka baningkong ka ba hakli du tam hakabede bat ka jingbun kinong pej hapo ka video lani kata ka views hapo ka YouTube video kawini ki games ka baningkong tam ka Mobile Legend bang berkalapoi hadu R.pra crore kinong pej perkat pi kinong ya ke esports R.pra crore hakabede berkinong pej ya ka games Mobile Legend bang bat ba R pitip menu bawan PMWC kabadai ke PUBG berkatai du kumju kalayo hadu iway point nyo crore ngut kinong pej kabamut hakaleng satlak jong ka pertai kila ai jing kersan ban pej ka game berkibar kiriu ya ka PUBG kila pej hadu 1.7 crore bat kabalai part kadai weni ki games ka ba ka pertai ka jual ekai bakal leng setelah ka pertai bat ngikirman scam hiru hangan ni ka dong ka jong hiru bangin ekai kata kadai ka League of Legend du kumju kala yo ban pej kala yo ya kinong pej kumba 1.4 crores kamut iway 0.1 crore ngut kinong pej live hapo jong ka YouTube channel kajing kiu ya kinong pej ya ka League of Legend kabawana kadan ka basaw pat kadai ka Free Fire kala yo hadu kumba pralak views tisngu tu perlok bakini di kubor ke bangiwan ra syapi namar lese na kalingan jong pi piju ketik ba bantib ba manu bat kanu ka game ka bak hampau kemat tama pertai bakini ke ditang kita ki top 4 ki bangiwan ra syapi kenang ba pila bantib ki games ke pau nam tam ha pertai sakawi par ka kubor ka bayday ber ka award jong ka esports pajba kinong pajba khoi pede masu tu bahaka esports kumju kadon ka award kum balong lam ki ki award ka bayday ber ki film dan ki music career kumju haki film kidon ki Oscar kidon ki IFA kumahari India hanrai haka perthai baro kawai kadon kawai neki ke esports award ka bakerteng ka global esports award ka banlong hapo Miami mantau snem arajar arpun reu ban nakarleng jong kari India artli ki club ki ponam tam hapo jong kari India kata deka Seoul Esports bat ka Godlike Esports ka Seoul Esports porlok kinong page bot khot de mantep nakaleng jong aru ngalai don benta bat ki ban ngalai olat ban lej bat ki shadu Paris su kadena nakaleng jong ka Seoul Esports but menta ka snem nakaliang jong ka Global Esports Award 2026 lasha select ya ka Seoul bat ka Godlike kum ka Esports Content Group of the Year 2026 kabamut ka jingla ban penmi ya ki influencer ani ban shna yi content hapo ki social media nakabanta ke esports tikini ki artli ki club kilayo ban syajid kum kita ki club ki balakhot kum ka Esports Content Group of the Year. Dan kalau kata kumju hapo jong gani ka award
Layo ban jit du nak mentaki individual award bat nak mentaki creator hidup kumju. Bat don ru saki way part ki award ki bahap haka benta jong ki individual bat ki creator. Tika basu sorong kalong bamanta usnam hidup kumju na kaliang jong katika Global Esports Award 2026 kala jit ya uthak ubadai co-founder jong ka SATUL Esports. Bala nominate ye hakawai ka benta kum Esports Personality of the Year. Bat kadju hidup has a way part ubadai members jong ka SATUL Esports Organization ubala shal jit hakatika award na ka benta ka Creator Award of the Year. Kubangitip ka kerteng jong Snax Gaming hapo YouTube channel Henry ka kerteng pura ka jong kalong Uraj Varma. Badia uru lapan hap lang hakawai niki ka kategori ka baya hap kerdan lang bat UI show speed ukai senet ki katu kaningut ki streamer ki ba paunam tam hakaparthai hi baro kawai. Tes sarong nakaliang jong kari India ka jongi ba uwe niki jongi ru la sya jit na ka bata lani ula sya select ban nominate na kabata ketika kategori hakabai de ketika award. Ketika award kebal akor kerteng ke streamer of the year. But pitep balailah saja de ikum streamer of the year. Kumba sau point san lakngut. Sau point san lakngut ki ba pet ya stream ka jong hakapor ba ule live. Ngirungi persang ban live reban yo tang san pon re pengudu lasmu la bun palan. Re nakaliang jong ni Snax Gaming ubadai streamer jong kari India jongi ubadai member jong ka SATUL ulakot haduk kumpa sau point san lang. Tika ni ketika burom kabat ke milestone nakaliang jong kari India ka jongi berkumjuru yangi ke esports community banwan rak burom hakal leng ke partai hi barok kawai. Sekawai par ke kubor harap leng jong ka Esports World Cup 2026 Paris ladon ru ke kubor bala pentip bahkan don ke Esports Nation Cup kaban sa pelong ha unius nem ho banai November hapo Riyadh. Andrei nakadaw jong jingjia ke basmusi nani ki thma jong parthai ki ja ke ti thain Middle East la postpone shwa mantaus nem bad la pentip ba on sara no hadu banai November house nem arajar arpo nyo. Tikani de khubor na kamantai jong pi ke ba ya ke esports bah ka bayadei barka Esports Nation Cup la postpone no hadu tatus nem ubanwan house nem arajar arpo nyo ha ubanai November. Sakawai pat ka khubor ke basnu tenan hadu kata kalong ba hakabedei ibat ke kubor jong kayo jong ki video games. Hagisnem ki baladap no nakaliang jong ka sorkar pedeng. Kamtam nakaliang jong CM jong Maharashtra. Wala panbana pa ba kayo jong ka video games. Kamtam hakabedei ibat ke esports wala pentip ba kumba laisha kayo ka kamhe banya ki yo hakabedei bat ki film na ki music ru kumju. Bat manta kasnem hakabedei ibat kani kayo jong ka video games hapo kari India hibro kawai kumbangitip kebangi kot ke domestic Indian market. Ka revenue ke balawan ra na kabanta karihi berkawai kalong haduk kumba iway $1 billion. Tika ni kadika sin ka banikong kabawan ra ya kani kajingyo nong kababun tam hakabai day bat ke video games. Ti namar kata hapo ka jalami ka halia jungi hidukum ju mentale se nginang smutu bakla baka video games kamdon kan wanu kayo. Handai hakari India hi berkawai kat ni ka market kalawan ra baningit scam lingba da kani ka kubor hidup kumju ngin penyo sngo hi kitlang skor jong gi baro kinong pen bat tu gi bom tip hiru ka bai dei bat ka video games ni ka e-sport tikan men scam na kali kan jong sarkar jong hidup kumju kan sim khia ya kani khna bakan wan ra ka bai dei bat ka revenue bat ka benta hang ni ka don hidup kumju jong ka e-sports bat ki video game kai tungku lang bat ki way pat ki sectors kata kala bandai ha ka tourism sectors lane ha ka education sectors hidup kumju ngi nakaliang juga esports bat nakaliang juga esports hidup kumju bat video games hidup kumju kan wara shibun ladangin ya combine lang banganget scam bakani kan long ka jigur khu na kabanta ka jalahi jong hidup kumju ka khubor ka bakadu tam manta katayo nakaliang jong crafton ringkat bat ka BGMI India kila pelat paj ba menin ka arpsan tarik hakabede bat ka pre-registration na kabanta gitu ki ba ya ka game BGMI lan ki bangitip ka PUBG manta ka kanti ko malap depan banahay ni kising beradab nakaliang jong company kala palaj ba ya ka BGMI Lite te let's say nakaliang jongi ngisngot hu bakan ni BGMI Lite let's say kan de ka winiki ka games kapan sa penkut no yaki katu kan ni games ngangit scam nakaliang jong ki nong yale kai kila up kami lenti na bentakan ni games banyu yale kai ki phone ki ba kamrit ram ki bangil ada penyu ki kubor kala adab ki social media ki bal adab te manta kata yo hidup kumju nakaliang jong ka BGMI India barengkat ka crafton kalawan ra sya pi kinong yale kai
ya ka BGMI official version. Bang kerman scam. Kiba bun gitu kiba ilakai deki wiki games kin sawan sya ka BGMI Lite. Let's say ne pi ong kumno nakalin jong pi kinong pet. Bahkan ni hatu kani ka BGMI Lite kani ka wei neki ka panyap no ya ki wiki games na kala banlong ka flop ru kumju. Ka syong api subam comments hapo comment section. Tekap tu ki kubor ki bamanta katayo. Te nakalin jong i ka Jubilant Divine Esports News ngi warra syapi ki pa ya kini ki kubor badang ni syakmar hidup kumju ngin warra aman lah kas ngi sajan jong ka bakut jong katayo. Dan nama ta jong pikin nong page bar khoj sngobha ban share like and subscribe nam ta ka channel ka jongi nang bapinyo ya ki updates ke bat thamai ha ka bai de bat ke esports bat ki gaming ki bajia ka leng satlak jong ka parthai te manga i JDX James khublai shibun ngin sai kan du pa ha ka tayo ka banwan